Dobro jutro farmeri. Evo, prohladno jutro je, temperatura je koliko? 8 stupnjeva, 12. mjesec je. Ajde, rekli su ovaj mjesec bude ok temperatura što se tog tiče, ne bude neki padalina, ali ipak je zahladilo. Kao što ste vidjeli, malo čas u prethodnom mjesecu sam znači rušio, prodavao, rušio, jel? Zarada, tak, kako bi se reklo. Na nekom drvetu bolja, nekom lošija. Recimo ovaj long pole pine kad sam prodavao, drvo je kao drvo trunu lakše, pa mogu malo dulje komade nasjeći da mogu utovariti u prikolicu, pošto ovaj moj traktor nema opcije da može se prednji utovarivač staviti na njega. Znači ostaje opcija ili iznajmiti nešto drugo za utovar drva ili povlačenje. Razmišljao sam o izvlačenju drva. Možda izrezati neku metražu onako i direkt cestom vući. Nadam se da ne budu se ovi ljutili jer jedan dio bi sam malo preko ceste prelazio, preko pružnog prelaza. Tako je što mi komadi ostao jedan. Mrak je bio pa je teško vidjeti. Stavit ćemo njega tu. Pa ću otići. Tu sam negdje imao noćas kad sam rezao one manje komadi što nisu stali mi. Gdje su? Negdje tu sam ih na rpu naslago. Evo tamo. Na rpu naslago. Znači prodaja je bila ok da ovaj prostor čistim. Plan je porušiti još ovaj dio, ali jednostavno nisam stigao unutar mjeseca. Tako da, od ugovora isto trenutno, znači ovo mi ne isplati se, to mi je premalo da idem sad raditi, možda i čak i ovo nije da, ovo bi možda i mogo, to je dosta blizu, nije daleko, ne moram daleko trčati, ali dobro, budem vidio, znači samo poruštih, pa vidjeti šta s njima, kamen, dosta mi uzme najma, najbolje je prevoz ali pošto imam sad trenutno svog posla malo, htio bi to iskoristiti. Ove male komade sam, znači to je ono što sam morao obrezivati da mogu ručno utovariti ove veće komade u prikolicu. I tu mislim da gubim jako na cijeni, pošto vozim metar i po dva, kako koji komad. Sad ovako, razmišljao sam o plugu, znači danas bi trebao biti plan da ovu zimsku brazdu bacim dok imam vremena. Ili da drugu opciju, ne znam, morat ću da provjerim u trgovini. Znači ovo smo pokupili, poveži. To je pokupljeno sve, nema više ništa. Da vidimo sve, da, pokupljeno, to ću ja sad peljati u moju pilanicu. Ako će stati unutra, ja mislim da bi trebalo to stati, nema tu nešto drva. Znači sad imam trenutno 15.000, mislim, a nije ovo progutala trenutno, ili moram to dodirnuti, budem vidio sad kakva je situacija. Pa moći to pilana, sad ćemo vidjeti to. Neće, a? Neće. Zašto neće? Ovaj može smeta, može ovaj prevelik komad pa ne može. 12, pa trebao bi 12 od 14, stop, nema veze. Nek stoje tu, sad ću ja ove isto, a gle, sad hoće. Malo me zeza, jel? Jer po litraži bi trebalo stati. Tako da to sve, evo, da to ne propadne, da mi se ne kotrlja pod kotačima. Znači, ljudi, ako ste novi na mom kanalu, bio bi vam zahvalan za pretplatu ili subscribe, to vas ne košta ama baš ništa, a meni za moj kanal stvarno jako puno znači. Nakon subscribe-a, ako ste subscribe-ali, lupite zvonce, da znate kad novi video iziđe.
Prikolicu ćemo ovdje ostaviti, tako, nek tu je prikolica novi video, kad izađe lupite zvonce. I ako vam se video sviđa, like i komentirajte, jasno, komentari su ono što volim da pročitam, da odgovorim. Sad, je ova grana kud mi je odletla. Kako si mi ti odletla to? To možda kad je mlin baco. Ništa, sad ću mi to. Sad će ja nju lijepo vamo gdje se ona bude iskoristila. Tako. Evo, neko ona tu bude. Znači ovako, plan je uzeti plug. Znači kupiti ili iznajmiti plug. Izorati njivu da bude spremna za proljetnu sjetvu. Evo da vidimo u trgovini. A druga opcija je iznajmiti vitlo pa veće trupce odvući da bude jednostavnije. Znači plug koji bi pasao za moj traktor je ovaj. Pošto je traktor 115 konja, znači ovo već sve prelazi. Ovaj je od 85 konja. Ovaj isto od 85, razlika je 1,20 m i 2,20 m. Znači ako bi ovoga kupio, 14.000 me košta, a najam me košta samo 700 eura. Tako da ću najam. Znači iznajmit ću ga, izorati šta planiram i vratiti ga. To je prva stvar. Druga stvar, plan mi je srušiti još ono nešto drva tamo i prodati ta drva isto također. Da bi ta drva prodao trebam vitlo. Znači vitlo je ovo za 80 konja, ovo je za 60. Cijena je drastična, tako da ću njega iznajmiti. Rekli smo ne igramo sa kreditom, ali leasing da. I ne koristimo strojeve od ugovora. Evo, to je iznajmljeno, znači imamo vitlo, imam plug i trebao bi, sad ne znam samo da li ima snage, moj traktor ima. Znači za čišćenje panjeva. On je najskuplji stroj trenutno u najmu, ali to je ono što mi treba. Evo. Znači mislim da sam lijepu kolekciju alata iznajmio, sve zajedno 2500 nije tak pretjerano. Mislim, treba zaraditi 2500 kad se nema. Ali u globalu ne bi trebalo biti pretjerano. Sad ne znam samo koliko ću moći ja, znam da vitlo može 3 drveta spojiti da vuče, ovo crveno. Stvar je samo u snazi traktora. Ok, on ima 115 konja, znači po snazi ima. Ali pošto nema prednji pogon, ne znam da li će mi se i osavljati. Ja imam neke male utege napred. Ali dobro, evo, znači plan je, prvi plan za danas je ovih tu, koliko tu još ima, 4 stabla. Ova 4 stabla srušit i 5 tu je. Znači 3 su bijela i 2 crvena. Znači njih srušiti i prodat. To je prvo. Nakon toga idem orat. Evo, znači idem prvo njega. I to ću probati ovako odokativno, dobijem neku dužinu između 5, 6, 7 metri. Sad koliko će to ispast, teško će biti procijeniti. Pošto nemam neku mjercu. Ali je bitno da ja njih očistim. Kako lijepo pada od korova. Od grana, htio sam reći. Da nema grana, da mi je lakše vući. 2 tone. Mislim da vitlo može povući 6 tona. Ovo. 6 tona i drvo je dužine 27 metara. 6 po 4, 24. Znači u nekoj teoriji ja bi trebao njega isjeći na 4 komada. Sad kak da ja ocijenim da je otprilike on jedno 6 ili 7 metri. Znači ako ovako se pomičemo po karti gledano ovako, evo tu bi moglo biti sad ovako 1 metar, znači odavde 2, 5, 6, 7, evo tu treba biti nekih 7 metri odokativno. Budemo vidjeli kad ga odsjećem šta je ispalo. 7,5 metara, eto, dosta dobra procjena, ajmo ponovo. Znači na 6, 8, dakle idemo na 6,
Znači na 74. Evo, tu sjećamo. Znači koristim koordinate karte. Evo 6,5 metara, to je dobro. Znači na 6, onda pol metra felšam. 74, znači do 80. Ovaj dolje broj, vidite što se mijenja na karti. Ako ne vidite, zoomirajte si kartu i evo ga. Po tome si trenutno mjerim drvo. I ostaje komad od 8 metara. Njega ne mislim dalje rezat. Sad ću odmah još ovaj mali. Tu, koliko je taj dugačak, njega bi možda mogu u jednom komadu odmah. Ako ne prelazi 12 metri, da je njega u jednom komadu i ili na 2, ne znam. Šta vi mislite? Na 1 ili 2 komada, on je 17 metara, moram ga na 2. Na 2 komada ga moram, predugačak nije ovako, ovako je stvarno predugačak. I ovako će možda biti problem cestom, ali mislim da bi mogu više zaraditi. Znači ljudi, i dalje igram na hard, da nema zabune, evo vidite, hop, hard, znači nema mijenja postavki, hard, jer tako se igra u divljini, na hard, nemaš ništa, stvori nešto, jel tako? Znači on je oko, rekli smo, 15 metri je sad, 15, tako, oko 7 metri, znači ićemo na 6, pa onaj zadnji komad nego je tanki. Znači sad je 53 do 59 idemo. Ovaj broj, 59, to je tu, ops, malo tu, evo ovako. Znači 6,2 i 9,3, dobro je, nije loše. E sad, ovih još 4. Ili 3, ona je tamo dosta daleko, ali... A ne, samo ova 3. Ova 3, ona je tamo ne. E tak, sad ću ja to ljudi poruš sve, izmjert, a vi uživajte lagano u muzici. Ja ću to srušit, istegnut i tako da. Evo, znači za sad ovi trupci što sam narušio prodani su, koliko imamo, 30.000. Ostala je jedna grana, onaj jedan vrh, njega ne budem ovdje išao prodat, njega ću odvući na pilanu.
I ovaj dio je spreman. Sad ne znam ni sam da li je bolje prvo da idem panjeve čistit ili da idem orat. Stvarno sad ne znam šta bi bilo pametnije. Pošto je ovo oranje, morat ću i kad panj zvadim preko tog mjesta ponovo preći da bi registriralo. Ali mislim da ću ići prvo orat da malo travu umaknem. Samo da dovučem ovaj trupac. Evo ga. Trupac je tu. Vitlo, pošto je iznajmljeno, neko ostane ovdje. Tako. Ništa, 9 sati je. 30.000 na računu. Nije tak ni loše, zar ne? 30.000 imamo na računu, dugova nemamo nikakvih, jednomjesečna naknada je za pilanu neki 40-45 eura, znači ono što je kao trošak proizvodnje ili kako bi se to moglo nazvati. Ali dobro, budemo vidjeli kad krenu palete van kako će to da ispadne. Za sad nema ništa vani proizvoda još, baš da vidim koliko u pilani imam materijala. Ovaj plug nije okretač, tako da ne mogu. Pa evo, uskoro će male planke biti, 700 litri malih ima. Mislim, sve sam pustio odjednom, nek se prave, tako da sad ne idem baš na određenu neku vrstu, već nek ide sve. Moram uključiti za parcelu. Sad samo da vidimo gdje da krenem. Koliko da bude uopće ova prva parcela velika. Evo, pošto je ovdje ovo drvo ovako, koji nisu rušeni, ja ću nju tu krenuti. Evo, tu ću pustiti. Ima mogu, ma ide. Sad ako ne nađem neke žile ili panj, kamen podzemni neki da se ne vidi. Ovako ću to sad, neću ići tamo do kraja, onaj ćošak, to naknadno uvijek mogu dodat. Mislim da će ovo biti ovako idealno. Tu sigurno gdje je ovaj šaš i šta već je, to više nije moje, najvjerojatnije, tako da možda i je, a možda i nije, ali nek to ostane. Opa, šta sam zapeo? Panj, pa da. Evo, pun pogodak u panj, da mi nadigne plug. Ajde, prvo je pusti ovako. Dobre, uspješno. Sad vamo, pošto je onaj kamen, ovaj kamen pošto je tu, ništa, budem ja prvo sad do tog kamena. Ova ravnica dolje nek ostane za sad. To ću vidjeti poslije, da li ću proširiti taj dio ili ne. Ali evo, kamen nek sad bude za sad granica neka. Evo, do tu se vide i panjevi. Panjevi se ovi vide. Aj, bude meni tu malo ovaj dio. Ovaj dio mi tak mi je ovaj ružan, ovaj dio kad ostane ovaj korov. Evo, ovaj dio će ja njega ovako. Tek toliko da ovaj korov, ovo trnje, to što je ostalo, da to skinem. Možda sam trebao onda i obići ovaj kamen. A dobro. Za sad, evo ovako. Do tu. Tako, i odavde gore. Mislim da će biti solidna parcela ova. Sad onaj kamen ne vre, baš mi je onak neka gadno sad ono ispalo. Budem vidio šta ću s time. Ali uglavnom, evo. Vrijeme za oranje. Imam ja kamena i tu unutra još. A onda sam trebao ono izravnat, jel? Možda sam ipak trebao ono izravnat, jer pošto i ovak imam kamena.
tak imam kamena unutar brazde, ovo me baca. Sad kad je u brazdi, sad puno teže ore nego dosad. Nema prednjeg pogona, veliki plugovi. Ali dobro, ići to. Svrkat će ja njega. Ne bude on mene. Kada će njemu da sam ja gazda. Sad ne znam, kad dođem tamo onaj dio budem vidio kako ću ga isfrkati da izi. To je ovaj panj, ja sad opet lupim u panj, dobre. Ma da, trebao sam ovaj dio ovak zvat, nek taj kamen ostane unutar za sad, dok ne budem ga mico, jer i za to treba opet alat. Znači, da ga izravno da ljepši pa parcijela izgleda taj tu dio. Ovako. Uz kamen, sad nadam se samo kad plugovi ne budu zapeli, da bi i opa, malo je, ali dobro. Dobro je. Čak sam trebao i ovo nek malo ravnije napraviti. Ovo je sad nekak ispalo šeregere, jer ovaj dolje dio je sasvim dovoljan za okretanje i sve. Evo ovak će njega izravnat. To. I sad se vratim još malo nazad i bacim još ovu jednu brazdu. Tako. Evo tak nek parcijela izgleda. Mogu sam i tamo još malo dodat. Dobro, budem uglavnom vidio kako ću je formulirati da lijepo mi ispadne parcela, a da mi ostane solidno prostora za prevoz uz parcelu, da ne moram ići po tračnici ili kad idem pored tračnice da me vlak ne zakvači. Pošto će ovo malo potrajati sad, malo više, dok to izorem. A ništa, šta, to se mora izorati, jel' tako? Evo još koja brazda do kraja. Mislio sam da će ići lakše, ali iskreno ljudi, stvarno sam se namučio. Traktor je 115 konja i plugovi jesu, kaže 85 da zahtjeva. Ali oranje u brijeg grebe ubaciva stalno u spore brzine, prva, druga. Tako da sam većinu oro, evo ovaj dio vidi se prema gore, ovo sve prema dolje i sad ovo malo poprečno ovako. Da skinem. Evo 11 sati je. Vidi se kad sam startao koliko je trebalo neprekidnog oranja, s time da djelomično panjevi zapnu. Pa moram stati zbog panjeva. Ali veći problem je bio izgleda što nemam dupli pogon, prednji pogon. Ja mislim da je tu najveći problem bio kad zađem u brazdu, u brijeg kad idem i kad je ova strana točkova u brazdi, on šalta, evo još grebe onaj kotač na mjesto, ovaj u brazdi onako ima grip, ali onaj pored na mjestu. Tako da sad razmišljam si, znači pošto je evo u trgovinu je došao, jasno, meni nedostupan traktor, nedostižan, znači 121.000 za 224 konja košta, ja imam 30, znači bez kredita igramo, znači nema teorije da mogu doći do njega. Ovo drugo je sve nepotrebno, a od ugovora, znači ništa se nije promijenilo, znači ostalo je kamen, prevoz i ovo. Tako da opcija mi je ili čekat da naiđe nešto povoljno, jače od ovoga, ili imam opciju da ovaj mogu ovako, znači moj traktor je poput ovoga, sam da ga nađem, Zetor, to je ovaj, 115 do 155, znači on je sad 115 konja, moj takav, i ako bi ga upgrade'o na 155 konja koštalo bi me 5000. Znači dobio bi 40 konja, jasno mijenja se i auspuk, turbo, sve dobijem 40 konja za 5000, tako da razmišljam, možda bi to bila najbolja opcija, s time da i dalje ostaje problem pošto nemam prednji pogon, imat će snagu,
Ne znam, budem vidio. To je sad jedna najjeftinija verzija kako imati jaču snagu traktora. Ok, da je ovaj traktor već izrađen i sve, a nisam dobro brazdio, ovo da skinem još ovo, ajde, gdje sam sad zapeo? Nema panjeva. Što malo, evo ga. Kaki radnik, nema radnik. Evo, znači, bilo je križ, kraž, kruž, kak bi bilo, rež vam, rež tam. Da sam napravio neku, ja sam ne znam, razmišljam si da vam pustim još jednu brazdu, ovako da bude ipak ravnije. Ne znam koliko će mi dati u ovaj šaš. Da bar probam ovo malo izravnat. Da vidimo. Ovako da ispadne koliko je moguće ravnije. Ne bih htio preblizu ići toj vodi. Prvo zato što ne znam je li to moja zemlja ili nije. A drugo, poslije obradi kad bom nešto obrađivao, velika šansa da završim u vodi. Evo, znači polje je napokon izorano, imamo dve velike gromade kamena koje ću u budućnosti trebati maknut. U budućnosti. Ovaj plug, to trebao sam i vitlo tamo ostaviti, ništa, idem sad plug ostaviti tamo na onom parkingu od ugovora gdje uzima se, gdje sam iznajmio, znači od trgovine parkingu, tamo ću ostaviti plug za sad. Evo tu na ovaj parking, pošto je to moje iznajmljeno, znači to ja sam trenutno vlasnik, dok god plaćam najam. Tako da... Tu ću ga ostaviti, nek tu i čeka. Sad će biti ovo. Panjevi. Panjeve moram počistiti. Diže. Izguraj najdalje šta može. Pusti. Okretno. I ovo na najvišlje. Evo ga. Panjeve treba poskidati i onda možda još tamo gdje je bio panj možda ću morat preći ponovo sa plugom na nekim mjestima, možda ne. Ali evo, fini komad parcele, mada i vamo, evo ovaj za čas, kad gledam, mislim za čas, dosta je čist kad se počisti u budućnosti. Sada vidimo gdje su prvi panjevi. Prvi panj, evo ga, u ovoj liniji. Palimo pilu. Odlično. Što se tog tiče, ide jako dobro. Mada, opa, što sam tu našao jedan, nisam ga ni primijetio uopće, evo. Uopće ga nisam vidio da je panj tu, da nisam, može bio kod onih tankija. Pa, brazda da ga je, već koliko slabo pali mišića na traktoru. Kad ovak neki jači stroj prikopčim. Uglavnom, evo ljudi, za sada ova epizoda će ovdje završiti, ja imam tu još sati posla da počistim ovu njivu od panjeva. Tako da, drago mi je ako ste ogledali video do kraja, ako ste novi lupite subscribe, ništa vas to ne košta, zvonce, da znadete kad novi video iđe, viš mogu bi vam imam par pančića što sam prije skidao, da odmah njija, evo vidiš, počistim, toga sam primijetio i sad, tako da i ako vam se sviđa video lupite lajkić, komentirajte i ljudi vidimo se u idućoj epizodi. Farmer Ivan u divljini, bome je divljana, znači evo tu je bilo sad, tu ima puno kamena, mislim stvarno dosta kamena ima na njivi. Panjevi su većina nekako dolje u onoj zoni, možda je tu i bilo koji, evo ga, manji panjeva, ali možda sam sad s brazdom prešao preko njega, tako da ga ne vidim. Uglavnom ljudi, evo to je to. Kako dere, traktor dere kolu, znači vamo bi ja, ako bi 5000 platio, ugradili bi turbo, znači drugčiji auspuh, turbo i to sve, evo da ne buči, ljudi,
Uživajte, budite pozdravljeni i vidimo se u nekoj od idućih epizoda. Pozdrav farmeri i farmerice.